Atarashi Shishena Shikim Tigu Bes Nimbunilo Zilbarani, Banado Kivi, Athudo Kivi, Kamapis, Nicholas Spartske, and Tipo Rolana, New Reverend Dr. Tony Hokiho, and Alojim Hokam Slo Shikim Titzlani. Itare tipo rolana iu akreo shikim tit like you new children pastor lito bao sakpe kokpe ki vive chona ni church ministry lo rekyo adoksho kum pikimo ipo ve chona no re ho pesaptul ning ke kyu pakakam sla akyu ve chona trakani na khe ishi alhotsa pilbeni ke adokivits ke romuno irona shikim tikyu pes new pastor lito lautlanye Akerini shis irva kihu nye vejekulana alotala eloveni. Mechi khetone kinenam kuktum bella dilihi Colombian rainforest la chopper laki crash veku itulanye. Chopper tipo ula apaza and a pilot tipo ula atanli panabidi dishi chereku itule. Dilihina apazango pilot panakti akhakave kemo atanli panabdi ampe lakina ampe chirikte lakina ampe toku lakina ampe pungu and lakina akhiche khakhe panabidi likina tili survive shiku itulanye. Panabidi tili survive shikula adokusho Colombian rainforest la tili hingovekiho timye panong trace shimlabo atsala lobdi panongo Colombian rainforest la survive shikyu atanli jimi kum kahana ampe chirikte tipo nasas ningo documentary laki tipo ye the lost children epkulana dishi itulene Itimi tipo akichu paje Leslie epku tipo rola documentary lana pana interview shikyu chulkela pana pikyu ye Kishpo pa survive shilke api interviewers khona paula injikela pana coachle kyu ye pazana ado la pasasa agasala ona dili hiya achkupo chulchini hiya chulchemoke kyu pa ktsishka kyu tipo vechona ene itare kichimina kyu golauna aka mere aka kachengela pa kutoshina dili hiya kum equipments khamu pana aka mere dili hi panonga aka khana aka Tishu Jonah survive shikyu pana story pikyu itulanye. Itimi ampe chirik ktu papo kitila mthage doya akyu tipo papo apazana ktshika kyu tipo akhajle lovena tipo una atsalo lobdik dolo di rainforest irona kijikyu chukebo kahakyu tipo hulare pana ku ktshika pepa nikela azano ko apno ko na pa ktshika pepa akyu tipo akhajla sipore agaye ningo corona aron khla ishi jue rekela nina itim ko ishi jukela mthage doy anike mo nina ishi talala nina atsapikyu ni ushoreli ni kabul kibi pe pekyu tipo huye mutshe bana khwajila mo vyakyu tishi itulanye Ningna corona family ishi akibo ishpi pikela akchula ningu skit no shigela in ishi tulchekyu ya alokutula aplaki azalaki tibola atanli laki alokutula dynamic tiboliki ishi itulchine ikemo ite tikheli ye tipo ho family bagyo tipo reunion dynamic tipo kilivekyu tipo trodola nikam sere laki ishi sulma sakyu ite tipo likina family ke pipi mova kurengo ite single parenting re alva tipo re family dynamic le loraini tipo rolana itare ala itare akibo khavekyu vechona itare apuazak makte tashi tishimokyu divorcee parents tipo la family re tire dynamic le loraini kumomo apo akhakave azakhakave po widowed parenting tipo re family dynamic le loraini tipo rolana hamia apaza rolongo mona asabza kumomo apachu apaitio azanoko rolongo kyu tipo re panon rola sabtukyu re tire family epkyu tipo dynamic extended family la ilorani ti rola tipo rolana atanli alhona pana ktashi irona akivyu shire special ability pana tsikyu vechona atanli tipo kore family epkyu tipo dynamic learning oil ranke ti ronguno ino corona akibo epkela ning palanare akibo tipo huye apazel ki kumokemo akibo tipo hipoko kamtse encompass sankepi itare ning khajla sit special
Kuro ningo atianli eno Akupulu really ishikra kela nyunye zakinyu Jakha lakila nam ku skip shivere kits pimla kure ngui hipola nam tsimshe ningo kyu golauna atianli kitishka masakela zakinyu Jakha lakila nam kula ntskhela na hepepa kyu ishi ningo gola ksajenisha kyu Akupulu ena atianli Zakinyu Jakha lakilana mkula jona ningola ksajeni shani timekini kumza khana junior ike aturushi itula kyu tipo huye ajo laki ajo kini ena piece ike ajo chireta chela piece ikela summarize sil paper kyu tipo ye opa rina alho itivelo opa rina alho pulve parlo pursue God first. Ning no corona sitsa la jukela ajokin la tipo rola una translate ba tsamo kemo English version la pikela ishi hepepanye. Remember that it was not your children who have seen or known the discipline of God, but it was you who have seen and therefore must acknowledge God. O tian likoye alona kishi Egypt rakulo o sas irikela Panong nyetila na tipo itulumpi, panong kukumsila tipo alo gilia mtapi kimo noye itan neshi. Aloye kishi osasa apazal kalonga kyo osasa aloye ko golauna mzamagale mlatskela itani kyo none ita kyo ya alho kumsna kena aloye tichelo kyo kishi itulo anya. Corona, Egypt rakula, Israel mkhogz ishijkela, khagli gola, kamza one of the earliest religious education apani. Kurengo alona Akupulu hipo shika kyuye, ningo agasaya khala tili chekela, kishi alho sumsamasa, kishi mlola ne perena alho kimema sakela, alho no tipo Israel mkhoshika pepani, tipo golona itare alho khakirde alho plo shimobaye ishwechi ni pyu disobedience relire alho na shikapepani tipo golona mzamga lekyu pakta kyulona miracle alho na tipo relishka kyuri nyingno itul nene Maxwell Leadership Bible la isha atalaki heparike truth must be in you before it can be in them. Kuchotsa tipo huye timkatamiula pilumpila na atoshi ilola tipo hu kuchotsa ilola armasa chitoi ina alo itarmasa chitoi ina alo kimela armasa alo khokhala armasa titikaulikina nia alhotsa katamiula pilenke pyu tishi itulanye kuro Bible la pekela ningo figure kini itulanye Abraham mo Lot Abraham khujukela payepa kibo Akupulu hipo kha Akupulu active faith tipo vechona pa kibo foundation sikyu itulo itipo rolana itare kishi alho mlachi nikela panapo Isaac khla pana Akupulu kivi tishipepekyu itulo anye Ning na Abraham story shipi se rikela itulu nikyu pana kila cherepep nam alukutu TV takhla paye alhola akipti kumlawa alukutu la tikyu hipo vechona pana bula shikakyu alhoye igola akyu tipo na tawa ikakumsla akyu tipo na tawa kumokima alhoye ikkhla ina pepe akyu kupulukine hiye it's a public declaration of faith Ipo alhoye hitoy mlachine alhoye hitoy alhomle inku chenkepkyo panapuvla kitsishkana tipo ho Isaac re panap papo nepala erikyu tishi itulanye tipo holona itare ninkumtsne itakyu pakma Mount Moriah la ekhokela ku toy pakupuli poye nia Akupulu atalke mokemo Akupulu akamla sechenkepi pana faith in action pekyu Ipo Mount Moriah lana pana alho comes in a show surrender shiva complete total surrender shiva kyu panapulo kitsikyu pepekyu and a tipo vechona Isaac re apo kyu alho kela tipo ho Akupulu tipo papo launa Akupulu pepekyu tishi itulo anye
Kuro lot khe ishijaye. Lot ya Abraham mo pakma ala chekela tilihi Abraham na kipo ayere no no lunshangela lo epi Paula kshepenia patskela lot ya ashigudo na akagini economic prosperity kila alikela paye tipo na akoto shibepo tilihi na pana a kivu tipo chusil ki tanye ikemo pana kuro no tipo ho kishelva kela pana nga ko Khumu khe tipo huye azamlu titokyu la ilovena alhom thagyu tipo hula azamlu la iloveni kyu tipo environment la pananga ko expose shive kilki gumona itare paye palki pakapala adoku shona compromise shi se revekyu tipo a trop de environment titoiki lo ngare pepnam pana pakaputsare pananga khoshika alhorili pyaraye kitilaye tie ktanchem ta story ikemo palki pana kumoke epi ashigutoli kichese sowekyu vechona Akupulu tipo ho mikevekyu atianli anga khokupulu tipo kahavekyu ninga tishi itulo anie kuro no Abraham khe ishijaye Abraham ye papu pazaye asatu idol worshipper mla jekyu tipo tishi itulani ikemo alho no kuro Abraham kukela ayerim tha kyu la Abraham kukela paya Israel ho papeni pi pamblolana tushkhilve bo tilihina palki pa story kiliveke kyu vechona panabo Isaac ya aloiti kyu khla tipo rolana ishiju sa New Testament le laya jisere Abraham o descendant lana irikyu pa vechona ti khali tishik kamashikyu ningo Abraham khla itulu anye kuro lot really ishipkela ningwa apazan kore hamila ninge lot toiveche moke la ebina laki shikumsul kya ninge atawli ko education epke activities inshani activities co-curricular activities timno kushangela ko gumts khatatai achkhop nam activities best facility atawli tsinshankema ninge tipo le miracle tipo to khodola ninge pana romo khye kurja ave mokela ninge otlagi tipo lare ishikum sulmasanye iye ashila ninge alok tsishi kyuna activio kela atawli tsankema ahon khlaye ninge pana ngokyu tsakola jankela re ninge mamzere agmasekyu irona kodo sha kyu tipo huye lotia korona ashekala kumulimna irena tilihi ayere khatbo destroy shvene ktsakmo vene pipikela tilihi palki pana makshushne shaki kore paye zra shane gashi pa jumkhiveke ike isheni nguna kitila shere kuruchokyu Akupulu tipo hona ito otlaki nona Akupulu tipo yezapel kep shaki pemlavekyu khodola ito atali kola nona pyamo tipo huya adoshvekyu khodosholum pilana kiri tena atali ko alotsa pilmasakyu irona akoto shane ena kumtsuna aloitiwa ke theology pivingyu tipo emlana kumoke ikemo pata ku field lo opinam aloitikyu ye ktakene epkyu timbala nare nikimjia aloitikyu tianlikena epkyu nikimjia tipo lana atianli sabtu arma sekyu tishi itulo anye Ovikium bella apulaki ampe Jakha azana Nikla sasungotsmoke shapi rinjure irike ike pasarole irike ne papza kekela panapikuye papo akinyu pasana akinyu clave po papo akinyu rolongwanke shpipi tishi papza sisi irikela papo atoro yeku to ikash pipa lenjukela pano kochle kyuye papo atoro ye ona aji shojinpo azakam zapshi hejinke po ona azaya amlo imechini o pare ado la pa hejinke pitishi pa story tishi pi tilina itare pana pikyuye le otlaki tishakila kijliu lakila zile nasitsa repo papieti ne reptiva tsake shpipike pi tishi illa share shike
Tilina in a Paulo question is in Juke, Shama, Opiegona Timlok Sapani, Opurona, Ozayona, Lemechini, no Recachini, Pipchinke, Opnaka Havigela, no Kakamokia, Paula in Jukela, Paneshi Cochile, Ibo Banatbo Cochlekula, Egonim, Lok Sashive, or Mubaneshi Cochleke, Ye, Ibu Akak Havigela near Kakepia. Kurengo, Panatimlok, Sashara Pepnam. Apuya upon a she, epi. You let go coach leg and ye on a tipo, Adoku, Shoshiva came and let her come sula pair, and a tipolone in a come sulkia, Apo Azal Kalama Gipoye, Nungem Titela, Momokilla, Nung Mako Hipoye, Mrs. Shake, who Nung Tipo Hemlana, Puhela Mom, Puhel Masaku, Irona Akoto Shania, Adanlia, Bazana Gugu, Sharapepnam, Alho, Julolana, Losipeba, Kushan, Panonia, Apaza Kimia, Nanya, Apazania Patula. Nepala, Nesus, Unepi, Panon Kimje Tishanenke, Ikemo Atale, Nilkin Nil Kalamom Taviku, Nilkin na Alopum Lave, na Atanli, Nitikau Nujupka, Utipo, Kahula Nim ships have a Momokilla, Nimpalana Reo Telaki Tipo, come search Benshania. Atanli Vechona, Aloye Nishkatsine, Atanli Vechona, Aloye, Apaza Balanare, Ahokiro Shilpechine, Atanli Vechona, Timikum Zakavema, Alho, Osholiki Pukankinepi, total dependence, Alolo, Bukagibe Shilpechine, Shamaye, Ning Parina, Alho Pulona, Alo Gimel Parine, Time Akinu Itulaku, Ajo Chirutokula. Teach your children about God. Otiamli alho rili shikalo epkyuni matishi itulanye. Ike itari Maxwell Leadership Bible lana itulkyu atalaki. Relationship comes before command. Nona ayeza tipo ho kitsimpi noya apmazakma likalamwanke pi pitumpilana atarashi otiamli rola kitsikime pare kitsikime tipo nomto toive parlopi. Relationship panong level like panong kumsukyu lamangela panatoi kumsivena panong hola kitsiki meo nom toto ivelo shamaya no kitsakyu no shikakyu kums pakto shina otsaini venen kepkyu ning natishi itulani kuro ajo churdo ku ishi pikela alhotsa tipo ye akila wa akila kala chuche kela zakela o itare iturikela Ibana bidila nyunya alhotsa atanli takoloja ma secure lipani ipo hili you own interpretation kone hipo pikela ina ishi kumsul kia here all round development atanli alhotsa ki piwa potava kyu tipolki kumokimo all round akilana alhotsa takoloja na Akupulu lana saptuve kala chui pikela tie society la ako longwanke roshorli tipo reflection kyu tipo rolana itare inazakyu tipo trodoleye kitami kumi rola kahakem ilki ikakum sorolongwanki hu atanli kakum seri tool pe masakyu kishi resilience emotional and mental resilience shil masakela ena itare atala kupu jula aglisque character atanlu character tipo ho alho kikelana kamtsunyye development to push shil masakyu ishi itulani Jerome W. Berryman panapikuya atanlu corona anga punuk havilana panongya alho itire. They are born with the knowledge of God at Pipanya. Panongya alho you kugela tipo ya ajayam takima alho knowledge itire. Panorongna tia atukshela ki shake to igonomla le alho geli akhwajila tishi bunu khichenya panya. Ikemo corona atanli laki tipo hona kichimshi sisi torena kitami outside world wala go on interaction shani gela tipo who attack you Kittina kave rishi ashekala tipo ho alo rili takure kave chinkepi Jerome W. Berryman apiku itulo anye tirenguno kala chu tipo hula nyunye kishi ni tanli kala chu zamlula ni tanli ntoto ngo lenka ni tanli kupula ntoto ngo lenka pa ye idechlo akibolona nyunya alhotsa tamum teta kolojar masakyu itulo anye Psychologists on a term like he core memory. Ipo core memory it's something so vivid, meaningful that you cannot forget.
Dia kugel la kyu life la happen shive kyu memory ona pakta kyu na strong shi ndo toy o khajlong o va kyu kichimi shio web nam tipo ikilem kums na mon kyu ena tipo lona ilki khla core memory la kina poju shi kyu ya itila isib zagola akirin dolche kela isna doku sha akirin shi kyu tipo kumslo akirin dola itare akila irigela ipoiza gola ipna Bible story ko ningula akiren dol kela shika chikyu izana ningula Bible memory verse ko memory verse shipenya na kamza khana memory verse shichekyu tipo ishi kumsule ena tipo lana izana ko ipno ko yening sas vacation ko la hila family gathering shis ukemo ite ampe kamza po ampe chirim ko tikao tipo kumsikela vacation la sasu kyu ko ye chulo memory khava ikemo akirendo alukutula zmoy vaya akirendo akibo hektsana akirendo lulchikyu ibmoizak marigona mirichikyu timke akilango moke pachikemo tipo huye pakma ekilemo neglect shit chemukyu ena tipo huna ishiktula akhajila mutskhay kualauna ning sas akirendo lchingela tipo huye core memory laki kivitoy akholongo vekyu kiretim laki ne shipe. Repetition is the teacher's best friend. No, tipo itagulare pide. Shide. Tipo huya shikakamela kyu aksam abam kuchopi pakya. Shide. Kulana akhwajla tipo humto toy movekyu vechona. Katao ko shara pemnam tipo shikal vekyu kilem kamsna mongyu. Ningo atanli khwajla itilana tipo ho alhota sit masakyu irona akoto shane corona atanli vula alhoji sito ikimene pkela timi katami kimenki pana onirona izishi kushokse shimo revenenya corona ningna atanli vula akirini hito ishi jengenebi the art of prayer itilana shikava kila kichimi shamo tipo habit la kishire akirin shingi irmore akirin shilvenenya corona atanla kila ninge jisi hito nikibin khitsinge amkhlokinye Akibin khevetsnebi shikagela kichimisho kektola timna amloship sakle pe bare pe nam akipini bai khetslonikyo atanli khwajla tishi itena ninge tipoho alhotsa shikama sakyu akoto shanye in a senior class lakela tilihi ningu sharing laki akiti really class lesson laki lake ike panongula ishi ado actualna atsakapsal chemokyu irona proactive kumokyu chit kakuno kotsana panong palana re kukom questions on that akyu tipo ho questions lepkela akichir khepulona netishem expect shimokem classroom tipo la tipo ho Sunday school la akichir kepushi irona tonye questions kotse Adanli pana khaje tilne na kumsul ki hiya jwa kyuk juk mova kena ikemo pana uya igona pakta kyulona ahon khlari hiya igona pakta kyulona questions ani and the questions akyu pana khaje twa kyula ningo apazal khalonga kykhore ninge tipo kiklana pana psychology masakyu igona koto shanye tipo golona itare ningo Daily conversations lare nyunge panong ya Akupulu really kupsa la masakyu interaction shag masakyu irona akoto shi itulanye corona akibola alhotza irona mtoto psychology vakela tilihi khalachu akwa hola khalachu atanli lakine ipekela tilihi goshorli akivyu tipo hope pelunikyu kumza panye kimulakina ishini gola ksajin shakyu tipo huye ni pas ni se ni bzana ni shkape pq tipo irona laki skill alokyu tipo huye kichimi zona atsapi pimongyu kumomo timila kena atsapakela atsavetalo rere atsapmongyu alhe tipo ko tie christianity am irimpilana ni se ni bzaye tipo hu papese chakyu culture titoykyu ye bible lare gona James kagu laki chirito kujkela noye atsa kumsere asheshina kumsere atsaplepyu bible lare te relate lani ipo akipo lelkina lo itive ka agren shegu moge mkhala chula yo goshoreli release ko olauna itianli sabtula ingela tipo re alho kikime tipo vechona yo goshoreli ki vivechona alho kikime relere ninge pepelanye
tipo rolana itari physical development iliki ishaji pe itatima sakyu hamia asabzal kalangwani hamia azab apo ikalangwani hamia bola kchu shire tishingwa gut bola iliki ishaji physical health is very important as much as spiritual health ishaji hi boye pe itatima sakyu ite ning noitula gye fast foods iona chain pakta kyulo na kholipo ite market la tishi akchuna akibo sasa tishu anye ena ado hamle ni tishi sasa enjoy shima sakimo laki shin yung kumsun ni shagye hipo vechuna ni shaji ship samo mokela ni only influence kumo kyukdo na saswa mo mokela itare otlaki kumsule korengo ni sinibzana ni shkape pe rekyu tipo uya ayetsani kivi organic a chruputi la masalam khapo igona healthy kuchoshi ishi plain timkona ishi jikela igona te bland kucho te no kishpo masala smo pa chrup chenge pe exam no ko ningo ula kaku phiu kela pano ditoigi inju chengem tilina in ilki culture la igona appreciate shilki tipo huye that's the right way of ningo body take care shinu nikyu ena tipo huye in il kala ma gyu tipo huye atyan lu kore ashaji hitoi achrupo ki olauna nyunge achrupo akivyu chusma sakela ashajkum to shilma sakela nyunge tipo physical health lage nyunge tipo ho filma sane ko ngo Corinthian aturu so chodo gum gulana open beautiful ya alo kimte chine kiye gyuning no itulani and the tipo comes up interpretation shikulare lucky interpretation ya ningu physical body kije hi ningu stewards of our own body shimasakela ningu pe thakti masakela atian livla pilkyu irona akoto shane kurona atian likumsu tuku rili ishikupsakela Dr. James Dobson hekyu ye adan li laki rungu ya ahamlu kupoye gonam samlegyu laki toike ikya hi boye mutami ninge mtare pai kavilana tipo chine davengyu tipo pai kavilana ibo ve chenke pitishpike tirongna ninge bukapo sana pana rungu tipo ye ado ninge gar chagma sekyu pana rungu tipo ye gonam ilki you self worth you self-esteem. Inaina la jusigela you mekaye kukyapi. Atan li khoya akichuna tipo kumsajini. Ena interviewer ko psychologist ko la interview shikela atan li akichuna. Panang ya apaze pana kimeche moke. Pana mekaye kukya. What is my word epku akichuna tipo ko pichenge pipke. Tirenguna nyunge pukaputsana apazal kalongwa gyu tipo ya atan li rumuship samona kyu halauna akivyu gudona kimelana panongo discipline shilma sakyu alhota ktsishkal masakyu igona akoto shane en hili itare Dr. James Dobson na pikyu tipo hula kilema atan livla noye akoto kumo kilema atan livla nina amloi damo noye ikhla avyo kumo noye akrzimi akhokakyo noye ajloksau kumomo noye imakokije noye timkamsa phela nishik jotekyu kumomo itare noye ikhla tokum lakekyu kilema atan livla tishipikelo bi byanye Korengo atan li rongo kho utlake ships avec la tipo ho chikime l'unique iro no kshokze shivena at itim shapilana pana rongo ships avec you ya kichimishio tipo azaku iro no ki jetonne ngovechinki ho nyunge kutokupoe amloi darna atapima sare ki bo share pepnam tipo sakhoye petakelo pitishi pipepanye VBS koi rikela hi chekela koerikela nya atala aturunga akinyu ye ulkemo aktunga abdu ye ashijalo kono khakyu umlave ikemo irola imu napo nanga nino epkyu pare irolonga pu pa VBS la ino movekyu pare o moveke tirong la ina room lana VBS tipo kiti la lesson otsingepi nire imlo la ktakia vekyu paula VBS tipo lesson sake Ikila aturo talalaya lesson shikakuya aloye come tane God knows everything epi atarashi story ko come to David story ko come to pive spotishena
Paula tishi kupza re kela ina Paula shi injuke kurengu ago kim tene lolo laki mzuspo pai hipa vebo shange pitipo laki amlo lokata ki hikyo akihu ni tipo lesson Paula tipo ala una pinke pitishi akirin lana Paula injuke ki ina Paula shi injue noya nino noya ado hamleye opoza kumomo asabza ye no kime move chinge pi kumse jene kumse jemo ke anga ampetso ike pana pikye tishte mo kespi kochlia atla tili na ita ina laki technique laki shikuya atarshi ilki you feeling pana feel shakit po validate chi pare ipo ina paula ita ishinju anirile payula anpichingu ina paula anirile kan la apmazak maya ni kime move chingyo bini kan la kumsla tish kumswe chini aksam no go ni kime move chingyo bi nire tish kumswe chingena ike nino ya kan la ite baby atigini you nephew atigini revakyu baby atigini revakyu la apmazak maya no importance move bo no yo la side la shiva no ya afo shiva ke ite no na panong take care shini epi pikula no ya kitila sideline shiva bo no ya kitila asabza ni kime move chingyo ado hamla kitila sharam dibo kumsche mo shipkelna dilna paktse kngbo tishi kumse chengke pe dilihina alhotsa aloye kumse thankine ninu namlo loku kumsangela tipo ko kumse no na pipemla kyula aloye kumse thankpo aloye showla pakye aloye ho no kimanya panye aloye kina no kimekyo mopo ani asabza opozare no kumzap kimen kim nyunge kan la pipemla vekyu vechono no yak kumse tityo kumse vechinle ikem nyunge kumzap no kimen kine epipipo pahakshena pakshela matsana I love you ishpipikem tsana ani zcho ikere tishi itulke amlo imene kurengo angan pe zro kuitenge bi bakyu tipo hu kutolare akakumse awo tipo hu ye resapa akyu tipo hu anye kum tani ke kushinge bi bakyu re panong ye ni ngong na zushi akakumse hipo ye ehona akhinere amqalche ona paktagulona panaz souvenir na amqalche shagula ni pa apazel khalama gyu tipo huye ni ngural holona alokts khona ni ya ahu kim tes khana panangona ko akakumsla tili hingwani kela ni ye panakkumse phila gama sai panakkumse philu gyube jone itare pano feeling validate chislo pano feeling validate chiskul ke kumobo itare gyu walauna ni ye alhotsa pesna nona akakumse tipo kumsa gyu kuchok mokepi ko walauna tipo akakumse negative thoughts irakyu challenge lengela ni ye irona akoto shi itulo ane eno corona panong na atsa tipo pikela kilemo judgment pana chejure tipo inikelo ikemo pana kimere pana kumse itire pana balanare akakumse pore tuma sanike tirenguna apazal kalama kyu tipo kore ningye atani kumse itire pana saptuts lopi tarina khinjanye isne na khe ningo apazal kala mengwanye hamna asabzal khalawani hamna akibolo kumomo ningo atian likhana repep namu ningye kugel laki nitkau akjushi sas jenye akjul khalawani tirenguno ni pa rena alho pulve parinye ni pa rena alho kimelve parinye shamaye ni tanli ni po ni le koi regut polana ni tanli kimel lenye Corona, ilki ina, akupulu poye, Sunday school ilki kumo, akupulu poye, akukola church ilki kumo, akupulu poye, akren dolakit dolilki kumo kim, akupulu poye ina khen lana kijlu kijlu lana itare next morning apakyo 24/7 alhoye ikukumsla arma sakyu alho karma sakyu alho kimarma sakyu to katimela dimension kumsla nia alho tipo couple pel masakyu rona akoto shanye R.L. Stevenson na pe shi don't judge each day by the harvest you reap
but by the seeds you plant. Atala kipets la no kyu to gile ho la ni gila tipo vecho na cheshgilo pe ikemo no kyu to ati yesla ingila tipo holana otsala kishi pol gila tipo kiklana cheshlo pe itiji isna na khe ningo ki je hi kuplem ko ningo nga kyu ningo ati Kivi, yesne. Ati kivi yesikyo vechona, niuti kheli tipo huye, o vecho I vechona kakmashil penye. Ashekashi zakini utsini, tokulana ishipe. Ampiu no ngulho, likino ampiu kepi kumsululo. Eno paye amikuchoke, paye puloshoki pevemo nanike, eno pa khivu. Eno pano azatsikyu papelu kemiko lau tikheli khetone la kiktula pau ikemokyu kikimie piechenike ovechona ivechona o tikheli tipo ho khetone la kiktula alho ikemokyu kikimie ovechona irike pe nore nire tipo ho nivechona akupul pepel kimie Couple shinike pe isna na khe kije koylo gulva kila adlo tsa chulvene nilve kimi ko kum tsa khala kamaki shilpenye aloshe